Hello everyone, my name is Tipi Orchidariurm. So welcome back to my YouTube channel. Aru moi Tipi Orchidariurm punorbar aji আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালো আৰু আজি বহুত দিন পাছত গৈ আছো ফুৰিবলৈ ভালুকপুং। তো ভালুকপুংৰ কিছু মনোৰম দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সকলোৱে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব। তো বেছি দেৰি নকৰো, বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। Let's go. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding. তো বন্ধুসকল আহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ আৰু এয়াই হৈছিলে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ভালুকপুঙৰ কাষতে থকা 12 মাইল নদী। আৰু এইখনে দেখি আছে 12 মাইল নদী হয়। আৰু সেইখন দেখিবলৈ পাইছে নহয়, এইখন পাহাৰ হৈছে অৰুণাচল পাহাৰ। আৰু ইয়াতে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আছিল আজি। আৰু ইয়াত কেনেকৈ কি কৰোঁ সকলোবিলাক দেখুৱাম। তো সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব। তো বলক Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই আছে যদি তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ